Kumshi benta ban rakhe ka World Water Day ka Office of Public Health Engineering Department Bhoi District benta ka sengi ka apoi terik ulber ka lepelong ye ka Iakop Mareh marathon ka bajingai ka basan kilometer ka tanadu na Indo Stadium Saiden bat penkut ha Indo Stadium umling kedai. Hakani ka Iakop Mareh marathon la saki di kispa ngutam ki nongsong shnong ka ribhoi kilawan ban shimenta kentup na du ki kenaret ki kun samla bat ki belakam san karta. Kinong job hakani ka Iakop Mareh marathon haka 16 above nakaliang ki Shillong ye ka naum la du lara du monas bongrung haka kedan baar layo ra du lapen kraw thaba bat uban singlang marngar haka kedan balai kat ba nakaliang ki kenthei ka barisha khamdet ka lara e ka naum la du ka sildaris makri haka kedan baar bat ke innocent lamare haka kedan balai. Bat haka below 15 nakaliang kishinrang haka kerdan beningkong layo ra du lambha nongrum haka kerdan baar imban roy thank you bat u Fernando thaba haka kerdan balai bat nakaliang kikenthei haka kerdan beningkong layo ra da Teresa bongrong haka kerdan baar kariti bongrong bat kapilaris rongrin haka kerdan balai. Nakaliang ka office PHE kum kajing penslori ki kun samla kan samru iki kusnam sha ki nongjob ha ka ni kajing Iakop Mareh marathon ya kita ki kusnam en samla shai kasngi ha kajing rakhi ka World Water Day District Library nongpo. En samru iki kusnam bekerpang ha ka te kasngi bekentup iki nong ishim benta barang batam bat bekena tam.